da smo to napravili, da nismo potrošili negdje oko 28.000 metara. To znači, a umontirano je negdje oko 3.500, to znači, to je taj omjer bio uvijek. Koji put i manje, naravno, kad nije bilo novaca. Odnosno, kad nije bilo trake. Traka je bila svetinja. I od te trake, to da iskoristim sad da vam kažem, stvarala se estetika. I mi smo počimali... mi smo počimali sa kadrom koji je mogao maksimalno trajati 2,5 minute jer je bila rola. Onda je kadar mogao da traje 5 minuta. Onda je trajao 7 minuta. Sve se povećavale su se kamere i povećavale su se role. I onda sam konačno ja dobio 12 minuta veliku rolu u Padu Italije. Napravio sam onaj veliki kadar sa masu glumaca, sa masu... To je bilo plesa, to je bilo dijaloga, upad talijanske vojske, koji je ogroman kadar. Danas, nažalost ili na sreću, kako uzmete, može kadar trajati beskrajno. Beskrajno, znači video je omogućilo da kadar traje koliko god hoćeš. I sad je neko od tih evropskih režisera iskoristio taj prelaz iz filma na video i stvorio je estetiku tog dugog kadra. Nažalost, da se to proširilo vrlo brzo na akademijama u Europi i danas vi imate strahovito dosadne filmove koji imaju total ovako, a tek tamo na kraju kadra dvoje ljudi pričaju, jedva ih vidite, koji traje po 10 minuta, ne miče se uopće kadar. To nije kino, naravno, i to je nešto sasvim drugo. I danas se ta estetika potpuno miče prema videu, što je u redu, nisam uopće protiv videa, žao mi da vam nisam pokazao svoje filmove na videu. Bio sam u Kini, tamo sam snimio 5 dokumentaraca, jedan je dokumentarac bez teksta, čista video igra. Šangaj, taj film je dobio nagradu UNESCO za najbolji dokument prije 7-8 godina. I tu sam eksperimentirao sa tim novim materijalom, sa videom. Beskrajno velike mogućnosti video ima, posebno u trikovima, posebno što smo rekli, mi nismo nikako mogli sve naše snove realizirati u filmu, jer jednostavno trikovi su bili primitivni, laboratorijski, gotovo nemogući, koji čekali špicu po 2 mjeseca, ovo što ste gledali sada na kraju. Međutim, danas imate mogućnost preko videa da napravite zaista čudo, ako imate te u glavi sve ono što bi mogli da... Recite mi, je li Mirko Kovač imao tu asocijaciju Jozef K. Franz Kafka i Tomislav K. Pa može biti da je imao, ali mi je u njegovom romanu, to je Tomislave, ja sam, kako je to biografski roman, njegov, ono se ja stavio... Izvinite, pošto je on saradnik na scenariju, jeste o tome pričali? To asocijacija je, ali nije to je Tomislav Kovač, to je njegova familija. Izvinite, tu je malo i Bakarnovo Krleža, ne? Što? Nisam mislila Bakarno od Krleža, ne? Štivo Štivić i Špikazir, ista su bili. Ja nisam razumeo. Ona je edicija u Bakarnu, što je bila Krležin gosto da i Štivić, ne? Ima tu dijelova gdje se da spojiti. Da vi kažem Tomislav Bakarni i ovaj naš. Tomislav Bakarni? Da, od Krleža, ne? Ja se ne možem da se setam na takvu ime kao Krleža, da vidim iskreno. To je drama od Krleža. Od Krleža, drama, Tomislav? Ne znam, da istina. Sedno, ima me vjerojatno neka duka ozdanja, to je si izvinuo. Povedate. Pred da se vide projekcijeva, poslušati vodan, nekakve plašenje, nego da li film bo teži. Sakam da go vidim filmot
i sakam da znam da li mi je živ film. Znači, to Ovako ga nego gledaš, izboru da. ja se ja pred. Da. Ja možem da kažem moje lično, filmot je živ, zato što je istinit i stvarno napravio bolje u filmu. Сега се сетат пред 40 години, отприлike таму, во кинокултура, се прикажуваше Јасеновец. Вашиот филм за Јасеновец. Се сеќавате ли? И беше после тоа, после проекцијата, имаше дискусија. И сега мене ме интересира овие свите години, која вие надвор сте веќе, као дисиденти, доведали некое ново искуство. По ова, јасна ми е ситуацијата. Него од сегашен аспект, дали имате нешто, некое ново искуство, некоја нова добит, у поглед на светот, у поглед на филмот, на живот. Pa naravno, stvar da je Иначе да ви кажем, добро се држите. Кога малко стои, а тога е бевте многу убав и млад. Црна коса. Reče, on je slikar i tvoj kolega. Po Da, slikarstvu. po slikarstvu, da. Dobro, baš mi je drago, ja sam studirao slikarstvo prije filma. Се Ja извинувам, sam пошто negdje имам rekao, одделата, пошто има, јас сум од друга струка, меѓутоа еве, штом сме тука, сигурносно љубители. Не е лошо вака од дискутантите да ни се представат, Да, знаеме. Pogledajte, predstavljate se. Пензионер или Ne, ime, prezime, što ste po profesiji, od kada ste? академски Kako? сликар, професор, Ime френско i prezime, сликар. ime i prezime. Што да кажем? Ime i prezime, kažete. Ангел Гавровски. Partizan. Angel Gavrovski, partizan. Partizan. To je mnogo bitno. Legenda na Skopski. Ja, to, slušaj, dobro, Ало. mnogo je drago. je autor koji se dugo bavi sa medijom, to znate i vi u slikarstvu, sve misli i ja do danas mislim da je ovo sve neka priprema za neko veliko djelo. Sad radim na mali film u ovom Somboru. Mali je za mene jako značajan iz Drugog svjetskog rata o jednom Pojedončeru u koju se ima podjednako dobra i podjednako zla. I jednom ciganinu virtuozu na violini u Auschwitzu i u Somboru. I onda smo stavili naslov, a onda sam ja htio da dodam broj, jer znam da je svaki film koji ima broj je uspješan film. To je interesantno, ali istinito. I onda smo stavili 101, ima dva značenja. Jedno značenje što su oni na ovim vagonima za deportaciju Židova pisali sa onom krednom bojom broj koliko ih ima unutra u vagonu. A s druge strane što je to moj 101. naslov filma, pazite, o vama govorim sada, da je Magarac, znate šta je Magarac, tovar, Što si mi reći? radio toliko filmova, znao bi sigurno bolje film od mene, jer to su ogromno iskustvo. Međutim, sve mi se činilo i do danas mi se čini, sad mi se čini, sad sam pred dva nova filma, sve mi se čini da je ovo sve bila neka priprema za film, pravi, veliki film. Čitavih tih 50 godina i nešto za malo više, da je ipak bila to sve jedna velika, ogromna škola da bi se napravilo neko veliko djelo. Jer ja u svakom slučaju, kao i vi, kao svi umjetnici, nikad nismo do kraja zadovoljni s onim što smo napravili. Mislili smo da smo propustili određene stvari, da ćemo u sljedećem dijelu to, kako bih rekao, prevazići, otići dalje, korak dalje. Uvijek, kad ulazi u novi film, pitam se kakva će biti nova forma. Ja sam drugi čovjek, više nisam onaj čovjek od prije 30 godina. Sa drugim iskustvom, sa drugim tragedijama, sa drugim obiteljskim odnosom i drugim pogledom na svijet. U nas je
bila jučer ogromna tragedija, veliki rat, raspale su se familije, raspale su se obitelji, raspalo se sve čoveče, otišlo sve u prah. Trebalo se iz toga izvući, jer imate nestanana je zemlja, morali smo emigrirati, morali smo početi iz početka, hodat, učiti jezike, učiti na koji način kupi salatu čovječe u Parizu. Vi nemate pojma koja je to promjena. I ako je to promjena, onda je vjerojatno promjena i u estetici koju ćeš producirati u sljedećem filmu. Više nema ove stare estetike, nego nastavimo da vidimo na koji način se približiti ovom, kako je rekao, raketnom promjenu vizualnosti. Ovo sad preko telefona možeš praviti film, možeš gledati, to je jedna čudesna revolucija. To je, moramo to slijediti, i to je taj put koji nam je neko drugi zadao, dao. S jedne strane nas je doveo u rasulo, a s druge strane ta vizualna revolucija je stigla neviđenom brzinom. I sad ujediniti te osobne tragedije cijelog teritorija koja je za Jugoslavija, sve pomiriti, sve te stvari sa novom estetikom i novim medijem koji se zove video, to je zaista dosta teško, nije jednostavno. Eto, ja imam želju da na tom videu pokušam da napravim tu novu dramu, jer ako uspijem, bit će dobro. Sve o svoje tišina. Като обичен гледаш, само един малък коментар. Филмът на нашата кинематография е бисер. Хвала ви, що дойдохте да ме видим и да ме запознаем во живо. А што се однесува до она другата среща, она што велат репетиција е матерски говору, ние никако да научиме што не треба и што треба да повторуваме како друштво, мислам, како човечки суштества, како целосна политичка, геополитичка ситуација. Хвала ви што дојдохте и ми прилike прилика да ме запознаеме во живо. Ако нема повеќе прашања, ви благодарам многу на сите што дојдовте. И да се видиме уште веднаш. Hvala Skopju, hvala!